Tatou Tapua'i le tua. Ia o tau pepese atu ia Yehova. Ia o tau whawhitai alona suafa. Ia o tau tala i atu lana whaolatanga. I le aso, ma le aso. Tatou te talo. Wana nafi le tuolo mātou te māsa ma moe ma malolo mai i ngā ruenga. Ao malolo i mātou le pō ana pō. Le nei wa e whawhangu i mātou le manuia mai la wa fio. Mātou te sāwari wari atu i la wa fio lo mātou te mā. I le awa ma le mi ngau e te tauai. Alo whangia i mātou i le nganga Paia ma le mana o la wa fio. Whangai nai o mātou loto. Ina ia Paia ai o le nei Sauniga. I le suafa o Yesu Kiriso. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese o Sauniga. Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, maringangana wha Peritania. Ua o whātuatua i le atua le tamā, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. O whātuatua fo i a Yesu Kiriso o lo nalo e tuatasi o lo tātou Alii. Le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai i a Maria le Tatou. O le na puapua ngā tia i le pule a Pontio Pilato, sa whasa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no ifo i seoli,
O le aso tolu na toe tū mai ai na ye woti. Na whiua i le langi. O lo nofo o ia i le tū tā matau o le atua le tamā. O le eona le malosi umalava. O le atoia fio mai o ia e whamasino i e ola atoa me woti. O whatua tua i le anganga pa ia. O whatua tua i le kale sia pa ia e au fia ainu uma. I le mare mafutanga o le au pa ia. Ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toi o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e wha vavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou talo. Whawhitaia na whaia re tangata ina Omai o ngā luenga. O ngā luenga fo ia o lo whingalo alofa lo mātou tamā Paia. Wa e luina o lau upu i te tonu o le ola o le tangata. Ina ia Tapua'i mai loa o oe o le atua e whāwawau. Wa e wala au fo i le tangata. Le ato atoa e tala i atu o lo suafa manu malo. I le aso ma le aso. A wā o oe o le atua. O le moli ma le mua. O le nei aso tā ua o le tala le lei. Aso sao le whaapotu putonga o ngā ruenga wha missionary. I le lalo langi atoa. Ia vi ia o la ua fio. Le nei wala whai mai sa moa ma le lalo langi atoa. Ma siwa fonga o le tai au fo I whanunga le lei a la ua fio. Whawhetai ilo wanga lofa ma lo wanga le lei. Whawhetai ilo pa ia ma lo mamanu. Wa e whawinai I mātou lo mātou tamā pa ia. Wa e le tanga I lava lo mātou tamā I lo mātou wha tau wha. A wa e whaio mea silisili. Ona o lo wa lofa tu noa. Whawhetai wa e wala awina alo sa moa e tā pena lo lato wola Tapua'i. E tā pene na ai o le nganga whaaloalo mai la ua fio. I le lau lawina o lo whinangalo I leitu ma leitu. Whawhetai wa e tā pena ma wala awina I lato I so se mata ese. Whe au ma ngā ruenga. E tā ua lea I ate I lato.
Maua e tāpena I lātou mo aso le lumana I lo mātou tamā. A o Tapua'i o mātou mātua. A o iaio I mātou le nei whaiva o le tausini o. Whāparepale ma le tau wivi o le tala le lei. Whāwhetai lo mātou tamā Paia. E te le tu la fua'i a te I mātou. O nisi o ainga o lo Tapua'i mai. A o whalau ilangi mai lau whanau lungo le vasa. Ea ma le sami. Ma le tusi Paia o wawhionga Paia. Ina ia lātou whātaunu uina o lau wala au ia te I lātou. Ia iai la ua whio ma I lātou. Wa e fua I mai a te I mātou o me ai ma vai e inu. E te tau ai ma le ne yaso ma le aso. E moni lava le alofa ma le anga le leo la ua whio. Wa e ngalue lava ina ia mātou nei. Ona maua le file mū. Ma le wha pare pale ma ia te oe. Whawhitai wa mātou ona whātasi ai manai o mātou ainga. Mai Ohio, North Dakota, o Hawaii, pei ona e sila whia lo mātou tamā. Ia vi ia lava o iau ngā luenga mamana. O nese foi o mātou ainga o mai mo mai. O whaalongolongo mai I lau Sauniga, New Zealand o Ausitalia, o Samoa, Tutuila, Mamanua. Le ngata I leo te tonu o whare mai, ma te tonu o whainga malo. Ia iai le mano la wa fio I le lofa, mo I lātou. Whawhitai lo mātou tamā Paia. Whamanuia la wa fio ia te I lātou, wau le mai o tausanga I lo lātou soifua. Fuai o le ola ma le malosi. Ina ia whaunga ina pea I lātou. E pate pati ai o lo suafa I leitu ma leitu. Nai o mātou mātua, wa afu lo lātou soifua. Ia iai o le malosi o la wa fio I o lātou tino. Alofa ngia I la wa fio. Ave ese mai o mai mapua pua ngā. A o malo lo I lātou I o lātou moenga. Whawhitai I lo mana I tamai ta I mali I fo mai. Wāre tonga whitininga le mātou tamā Paia. O I lātou o lo maua I ngase o le tino. Le tua lo mātou tamā Paia. Alofa ngia I lātou. Pe a lape lo lātou tāmu whai. Mātou te tari tone whaawa wina I la o fio. A wao oi o le tamā o le alofa ma le anga ni lei. Whawhitai wa vai le Tapua'i. O whanau o lau e ka le sia si whafonga o le tai o fo. Whapaia ma whamanuia e lātou lo lātou Tapua'i. O lo e se la fia le whamasinong sili mo I lātou. A o iai o I lātou ma I mātou le nei lalo langi. Le tua o mātou tamā Paia. Wa e se la fia o mātou loto taito tas. Wa e se la fia o mātou mafo whaunga le lilo. Alofa ngia la o fio. Wha o popo mai la o fio pei o lau masani. Whawhitai I lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Lele ie. Mātou te whato ese mai I la o fio. Wawa mātou waru ese mai I le modi ma le whamaoni o le sāwaringa. Aua pisi ai I mātou ianga sala ma wha le tonu. O le mea leo wonu whale te tonu ia te I mātou. Wa pei o le titania wa tupu whatasi a e marisaito sa e te toina. Le nei, wa le ato to ai o mātou nei tangata. Ai mātou te wala au I la wa fio whamale mole. Whama mama whamangalu mai I ate I mātou. Le wa ai o mātou mata. Tango o mātou lima. Sava vali o mātou vae. Whalongo o mātou talinga. Ato ai moro mātou nei loto le vavaoa lo mātou tamā Paia. Whamangalo I mātou I le whawhitau wai o le ita. Ua malepe ai o mafutanga whare tangata. O le tasi ma le tasi. Ai o le mafutanga e sili lea I ate oe lo mātou tamā Paia. E ngalo I ate I mātou la wa fio I le tilo taimi. Ai le mawhai I mātou I ate oe. E te mana tua pe lava I mātou I taimi umalava o lo mātou ne yola. Ia vi ia oe whaapawau lava.
O lau whāmangalonga lo mātou ta māpa ia wa e Sauniga lea mo I mātou. Whāwhitai wa au ina mai o Yesu Keriso le māmoe. E le ai o se pala I lona tino lo mātou ta mā. Le nei wa mātou o na ola ai. Whāwhitai I lona toto mo I mātou o le whaarotanga. Iavi ia lava oe e whaavavau lava. Whamangalo a inga lo mātou ta māpa ia. O no o malalo whanga. O I tu malo. Ma malo lo mātou ta mā. Ia iai o la wa fio. Mātou te wala au le lofa o la wa fio. Ia tu mau pe lava ia te I mātou. Ina ia manu malo ai pe o le lofa. Ai whaia ina o le leanga. Ona o le toto o Yesu Keriso. Whamanu ia mai la ua fio I le ngā ruenga I le au whai ngā ruenga. I le titoina o saito I le lauelele. Anga le lei la ua fio. I vai inga ma puapua ngā e a fiai o le ngā ruenga. Ia I lunga pea ia te I la tau lo mana. E wha paolo. Ma mamoli lo fina ngalo I loto ma nganga o lau whanau. Pui lau whanau lo mātou ta māpa ia. Wha pare la ua fio ia te I la tau. Ua tali o le saito e te toi te tonu I o latou loto. Anga le lei la ua fio e pei o lau masani. Le tuai lo mātou ta māpa ia. A o iai o lau au whai ngā ruenga mai le aso ana nafi. I le te toina o saito lo mātou ta mā. Sau fo I male filima ua te tō titania. A vea lea matulanga ua le peti ai o le ola wha atua o le tangata. A o la ua fio. E moni ma wha maoni lau wha masinonga. Au iai pea I mātou le nei wholaunga. Ia maru tia u tangata I au au wha paolo. E ui lava ina tu I o le sāvalinga nei. Ai mātou te iloa. E ato atoa u malava I mātou le maliu ti ngā o Yesu Keriso. Lo mātou wali I whaola. O fia lava o elango na ai sa leo le pua ngā. Whare mai a inga to ese. Alofa ngia I la ua fio. Whamanuia Samoa mau na tangata. I e whasanga tonu no wanga le le ia Samoa. A o iai o le sa I linga malo. I e whapale le au o le malo ma le masiofu. Tula epa ma Naomi. Mana tua lau whanau. Pui a te I la ua I le lofa ma le anga le lei. Ia ma mau e se mai o le fili a te I la ua. Ai ana nofo I la ua I le file mua la ua fio. Mātou te wala au I loa lofa ma lo wanga le lei. Wha wina I la ua. I le wha ungo le nganga Paia o le manuia. Pui a lofa ngia I la ua. A o iai o I la ua I le neitu la. Le tualo mātou ta mā Paia. Samoa ma le Tapua'i. Iai o la ua fio. Au mai e la ua fio le tofi. E tali ai le mana o lau whanau lo mātou wali ie. Ia manuia lava le ne yaso ia te oe lo mātou tamā. Le ie lo mātou tamā sili se. Fuai le manuia ia te I lātou o alo lofa mai. Alofa la ua fio ia te I lātou o fai mātou mo lātou fili. Alofa pea ia te I lātou. Ma wha ma ngalo le ie pei o lau masani. O le nei tu la lo mātou ta māpa ia. O yo luma nei o le mātou whāwhitai. Whātou e senga ma mana onga. O nisi o mealo e si la fia lo mātou ta māpa ia. E leo tā ua I la mātou nei te talo. E awala mai ai o so mātou manuia. I le suafa o Yesu Keriso. Lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amene.
Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Hi, Sauniga. I'm Scarlett de la Torre. Faitawina o a fionga Paia le tua. Ngangana whaperitania. Faitawina le tausi I a peni tautolo. O ngangana wha Samoa. Wa faitawina le wharitua tauriai kendo. Faitawina o a fionga Paia le tua. Our Bible reading for today will come to us in a New Revised Standard Version with the book of Matthew, chapter 13, verses 24 to 30. He put before another parable, the kingdom of heaven may be compared to someone who sowed good seed in his field. But while everybody was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat, and then went away. So when the plants came up and bore
gain. Then the weeds appeared as well. And the slaves of the householder came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? Where then did these weeds come from? He answered, An enemy has done this. The slave said to him, Then you do not want us to go and gather them. But he replied, No, for in gathering the weeds, you would uproot the wheat along with them. Let both of them grow together until the harvest. And at harvest time, I will tell the reapers, Collect the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. Tatou tusi fai tau, mona nei asa o mau mai le ia mātaio sifuru tolu, o le fai upo e lua sifuru wha se iau o le tolu sifuru. Whaafonga maia i le fai tauina o le awhianga Paia le atua. Ua sauni atu e Yesu le tasi whata oto. Ia te i lātou, ua whape atu. Ua whatu sa aina le mālo o le langi i le tangata, na luluina le saito le lei i lona whanua. Ua momoe tangata, o na aluane ai lea o le waita mai ia te ia. Ua na luluina le titania i tonu o le saito, o na alu e se ai lea o ia. Ua tatongo ai le saito mafua mai, o na iloa lea o le titania. O na o mai lea o auna o le matai o le ainga, ua whapea mai ia te ia. Le li ie, e le o le saito le lei ea na e luluina i lo whanua. O le nei, pe nai whea nei titania. O na whai atu ai lea o ia ia te i lātou. O whai le nei mea e tangata waita mai. O na whai mai ai lea o auna ia te ia. E te whinangalo ea mātou te o atu e vele e se ina ia mea. Aua whai atu o ia, aua, ina nei au tau liai ma le saito, pe a au tau vele ese le titania. Tu ia, ia tupu lua pea se ia o i le selenga. A o atu i ona po e sele ai, o te whai atu ai i le sele. Ia o tau mua i wha poto mai le titania, ma o tau fusia i fusi e sunu ai. A o le saito, tau te wha potuina lea i lo wha le saito. Whaftai le whai tawina le awhiong Paia le atua. Amen. O le launga i le suafa o le atua le tamā, o le atua le alo, o le atua le ngang Paia. Le tusi sa tātou o na whanongolongo iai. O na mawai lea o le whai upe tolu se fulu, e a vea le ma mafau whaunga i ta iala o lo tātou nei vai asu. Tu uia, ia tupulua pea se i o i le selenga. A o atu o na po e sele ai, o te whai atu i e sele. I o tau mwai wha poto mai le titania. Ma o tau fusia i fusi e sunuai. A ore saito, tau te whaputuina lea i lo u whare saito. Wa mata le ngā ruenga se tasi o tamā i lana whātoanga. Wa vele o le vau, ma ua wha malu fo i le ele. O na ia tato ina lea o le whatu, o le koko ina ia ola mai te tonu o lona whanua. Ua malo lo nei o le tamā. O na tau nuu mai lea o tau le lea o le nuu ma ua whape atu. O lea so, o le aso lea mātou te ngā lulue ai i lau whātoanga. Tau nuu atu loa tau le lea. Wala tau vaaia, e lua koko o la mai. O le koko Samoa, ma le koko Solomona. Wala tau whape atu fo i le tamā. Sengai, whamai fo i sa e tuto i le koko e tasi i le koko Samoa. A le ola mai e fo i ma le koko Solomona. E ui lava ina o ona o le koko Solomona. Aua whetalai o le neita mai whapea. Tu uai pea ia. E alu asu sau asu.
ona sele matu e seina lea o i latou. Sa fia Yesu e wha matala whata oto. Ma o evangalia umai au mai ai a te tātou o tala whātu sa tusa o lo tātou wala. O le whata oto, o se tala malona winga a e māsani i le winga ma mea lilo. E mana o mia le ngalue, e mana o mia o le taimi, ma mawhauwhaunga i ngalue ai o le tangata. Tu sa lava pe a tātou te talaina le whata oto whalawa i tele. Tātou te loa ai o le whata oto, nā te talaina i tātou. Wa o ai i tātou i se mea e winga e tāua i lo tātou ne yola. Ma te tala ai i tātou i le atua i se aiwala fau o le malo e whāwawau. Ma taio se fōmara tonu. E a mata mai lava le whātu saina e whā o winga o nei upu. O le Tapua'i o le ola o le tangata suifua. O le tupu ala whanātura o whatu lau ele mawhete. E whaasino e tupu ala e o le mālo o le tangata. Ua whaolaina e te tonu o le mālo o le tua. A e haluaru lava i luma. E le o taimi uma e tau le lei. I le whata oto o le lulu saito. O le manuia tele lea. Ma o i nei e whatasi ai o le saito ma le vau. O e sele le lei. Ma e le anga o le latou selenga. So se loto lava. E va lua lava o le lei ma le leanga. Pe ona whetalai o Yesu ua lulu wina e le fili. I le loto o le tangata o le fua leanga. O le ngaru wenga le atua i le laro langi nei, e mawhai ona whoringa mai e le mama. Aisea, ona fo i olo iai le fili le laro langi nei. Nā te wha leanga ina o ngaru wenga le atua le tama. Ai maise lava oe. O lona manatu e whapea, a le anga le tangata, mo le iloe le tangata o le atua. Ai tau mawhai pea, tātou te sāpa vali ma mauti noa. E alu waso sa waso. Tu e seina e le atua o le lei ma le leanga. O tātou mori mawina i nei whata oto. O tusi watu ina mai ina ia tātou o na ola ai. Ma ia mauai e tātou o le mafutanga sili ma le atua o lo tātou tamā. I lana wha mamana manga o le nei whata oto e whapea. Na wha alia mai o le tangata wa lu o le whatu le lei. I se lau ele ele. O le atalii o le tangata. O le lei o le whanau mai o le malo, i ngā luenga whaia e le tangata ma le wha maone. Ai ale so. Se o whonga o le tai o fo. Lulu le whatu nā ma le saito to tonu o lo ainga. E ui lava i le whainga tā ma pōpua ngā e whawhita iai. Tari tonu i le atua na te whai o le whamasinonga sili. Mo oe malau a wā malau whanau. Whe mai e alofa le atua i lana whanau. Nā te sila whia fo i o lato pōpō ngā mwhaingta. E ui lava i noutou malo lo i malo longa o le moe. Ai sau lava satani e wha leanga o tō loto. I nisi o upu o whetala iai Yesu le laro langi le nei. E iai le swinga. E a fua mai le te tonu i a te oe. Po whea lava le tu o le lalo langi olo e iai le ne yasu. Tō anga pē lulu o le seito. O le upure nā ma le whina ngalo o le atua i lo soifu. Ia maua e lau whanau malo a inga le wha o le tanga sili. O le ne yaso, ia mauti no le lei o lo iai o fatu le lei mai le upu o le atua. A wai e le lei o ia e whaavavau lava o lo nā lofa. Whamai o upo e taitai nai, ma wha a tonu whala wai o le tāsa avalinga, i le lalo langi pong sā. Wha whonga fo. E lulu lava Yesu le fatu le lei. Ai sau e fo i masātani e wha leanga le nā fatu. E lulu fo i Yesu le lofo le tangata. Ai sau e fo i masātani, lulu le ita i le nā tangata. Ai o te tari tonu le tai au nei. Si wha whonga o le tai au fo.
Lewa na fasia oe te apolo. Lewa na tama whaile te apolo e ave ese mai oe ma le laruang. Aisea, o le wala au lea le tua i a te oe. E te launga ina le larulangi i a toa. Ma whawhanga lana whanau i tue wha umar ke lope. Aisea e te wha vai vai ai. Ngā lue ma le whilinga. A o mai le ita, fia fia. A o mai pua pua ngā, vi ia le tua. A o mai o le nganga vai vai, pati patia lona swafa. E alofa le tua i a te oe. Mana tua foi upu i a Paulo, ina wa o pua pua ngā i a te ia. Tulai Paulo luma o re ka le sia korinito le matao pe lue wha pea. Ina nei wha mawalunga ai le siri siri ese, o mea o wha alia mai i a tea. Sa tuina mai i a tea ule mea i titi, e nuti li i aialo tino, o le a ngelu o satani. E to i a tea, ina ne iau wha mawalunga i le tua. Na o ai oi wha tolu i le li, ona o le mea, ina i aru ese mai i a tea. Si wa fonga re tai au fo, wha longo rai le talia le tua i a Paulo. Ona wha pea mai leo le tua i a Paulo. O lo une i alofa tu noa. E lava lea ma fesoso ane i a te oe. O wā o le vai vai. E wha ato i nai lo mana i a te oe. O vai vai o lo tarano ai le tua ma Paulo. E wha pe nā i tā ua. A tā mawha whawane wana o le malosi. Whainga tālo tā sāwalinga. Ia tā manatu tu le whatua tua. I le vai vai ngā o mai i a te i tā ua. Wha mai le tua o lona mana e lunga i a te oe maa. E te tau i au au nauna whasosoani i a Yesu. I le lolo ina o le whatu. O le ola i le tu ma le tu. O wala au le tua i a te tātou le nei tai au. Whai o ngā ruenga ma le fia fia. Lau whafonga ata ata. A wai le lei le tua e whawawau lava o nā lofa. We are living in a broken world, but not a broken promise from our God, who sees you working hard in the plantation, planting good seeds, so others may seize the goodness and the love of God. Perhaps Satan came along and destroyed all your work. But this is what is called today, contested crown. Jesus compares the kingdom of God to a person who sows good seed in a field. While he sleeps, an enemy comes and sows weeds among the wheat. In this story, the sower is Jesus Christ himself, and the enemy is the devil. The good seeds represents people who listen and responds to God in faithful. When then these seeds come from whom that we suffer? It's the question that reminds and stays with us all the time. We know all the bad things comes from the enemy, but the good things are coming from our Father. Jesus loved telling parables, and the Gospels brings us into many of these ways. A parable is a story with a meaning, yet often the meaning is a mystery. It takes work, time, energy, and thought. Then when do unwrap all the parable, we find that the parable was unwrapped for us, not for the parable itself. There's a day in life as we sit back and look upon our Father and give Him praise, because Jesus Christ continues to sow weeds inside of our hearts. But even though the enemy destroyed our peace and joy, but God himself who sees the progress, he understands why. God's work in the world can appear untidy. Yes, you can even always tell what is good and what is bad. But that is not our job, is trying to find which one is good and which one is bad. Jesus says, leave that unto God, because of his judgment is faithful and kindness. So don't try to do all. All you have to do, and I myself would continue on to serve the Lord.
and continue to fulfill the calling in our lives. We do better to acknowledge that God still alive today and still works with us, even though in the midst of our circumstances. The devil is a master of making us question God. God's commands Adam and Eve have been crystal clear. Don't eat from the fruit of this tree. But Satan comes along and plants a seed of doubt. The result, it did not turn out good. But now Satan raises the question, did God really say it? It is the first question in the Bible, and any person can read and understand what it says. Yes, Eve made a mistake, but we are paying for it. But God himself sent us Jesus Christ, the heart that can live inside of us to give us second life in his holy name. So what is the conclusions for us today? Simple as this. Jesus planted seeds of life into your life. You may continue on to live with joyful hearts. Don't look at every aspect of life, how failed and how bad it is. God himself, the Lord is your shade and your mighty hands. He'll continue to shelter you when times is bad. In order for spiritual fruits to appear in our lives, we must first be planted in the Word of God and then die to self. In the face of chastening, adversity, discipline, and affliction, God's Word remains the same yesterday, today, and tomorrow. But do not leave your family and go on by yourself. Jesus himself says, when you go, take your family with you and bless them while you're on the road of mission. The kingdom of God, it is belong to you. The kingdom of God is where all the souls are living. The kingdom of God is the place where the enemy did not find its way in it. So what is the invitation for us today? Maybe it is the first time you have heard this message. Maybe it is the first time you ever joined our church. But let me bring it to you simply as this. You can turn away from God, from the world, and turn to God and acknowledge that you have sinned against him. Nobody tells you how to do it, but God himself understands. When you come to him with an open heart, he understands. And he's so mighty, and he loves you, and he will forgive you. He will not count that a choice to you. God himself loves you every single day. Jesus Christ died on the cross so you may receive life, everlasting life with him in heaven. The Bible says, give us another way, the way of Christ. What is it? True love? It says self-giving, not self-seeking. May God bless you today. May God continue on to flourish your life. May God bless you and your family. And thank you for this wonderful day. In Jesus' mighty name, amen. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. Brothers and sisters, pray for us. Greet all God's children with holy kiss. May God bless you. Tatou vivi atu i le atua i le pese o Sauniga. Yesu
Ia, manatu Samoa le ua Tatou angai me fo I fai unga, si ui Tatou Tapua'i ngor nei aso. Fai ia umasui o le karisia nei sunga I le fai au, Samuelu, Fagalilo Samuelu al popo tuavao, Matafeo. Ia, mātou te whaftai tuai Samoa tu sa o lau lau whafungaanga, Tatou fo I sa fai Tapua'i ngā whaatasi le nei aso. Ia, whaftai le atua ia wanoa ua maua. Tai le ola ma le malosi tului. Ia, le ngatai I lau whaafunga mai so se tafo le nei kelope. Ia, ai whape nā fo I tono le nei potu whaasara lau o lo mātou whapea o na ngaruru atuai. Ia, fo I le manatu Samoa tai au ena. Ia, whape nā fo I o na whaawawina ana por kalame masani I aso le vai aso. A o whaangasolo pea le ola Manatuai la Tatou Samoa, whea ngai ma ngā se ngase upawhai malo, leo o savalia le tolu masina, le na savalia le wha masina, ia ele I longa lava o na tula I mai so na tulanga le lei Tatou te talo, le lava le fina ngalo le atua se me file mu ma le lei le atunu, ia o le afa pena o na whai o na fina ngalo, ai aua ia o Tatou Lotu. Ia, ngale mai le atua, mal mai ona au lofa mreanga lelei yo mo ni vai aso I fe au manga ruenga mat foi lau faftai fa to I tinao le ainga mat fanau fai malanga ma mai ia manisio to finema fanau ia ono o le famna tuina o le aso fanau lo nei Tagata o le atunanga faftai fa manu tele le atua ia te uma lau sunga fa fenga ia le se mea whaingofie lo tau ti ngā I le saili a fionga a lo tātou matai. Ia ngale leile atua le soifua maneola e talavou, ia sanga whapopapea nisi aso se tele ma fia e saili I a fionga. Ia ua lava le tautuaina e le ngata o tutonu o le nei tama I kālesia. Ia o lana ngā ruenga whaaleitio, ia taina ne foi le kālesia pālangi o lo e ngalue ai I le karisia Nasareta ia e tasia le atua o lo anga I ai le Tatou sa ilinga. Nia tele nei aso Samoa toi wheloa so fua me manuia. Tatou whai u le talo. Le tualo mātou tama Paia. O le ata ape I mātou. Alo whangira whainga malanga lau e kālesia I Ohio, North Dakota. Ia iate I mātou le Tapua'i o le manuia, e ia tau nui la tau le file mua la au fio. Wha manuia le au mafuta mai o le ni aso le Tapua'i I lo walofa manawanga le lei. Ia manuia I la tau umalava mai la au fio, I le suafa o Yesu Keriso. Amene.